जजलपा ठौ मन देवी तंडुकार बाखा वन्तना खला ठया न्य वकै निफ बाखा बना फेसबुक को यूट्यूब अपलोड यात न वकै बाखने भ्यूज न अपवा वगले वकै बाखा लोका वार यो ठिक फु ठौना अझय बाखा वन्तना ठो बाखा छुन्दन य कोशी तस्का खुशी बावया अञ्चंगो गा डक्को लख टोफु ख उबले सामाजिक सञ्जालले खुशी चुकी यंका सी मच उइट अथवा ठुन्ट पिखिन लय लज या समस्या जु ख सी ठुन्ट गन बटकन खनिमरिया मचै त खुशी बाय लखे चुकी छौ कि पाछपा सार्वजनिक जु ख ओ कि पा स्वयं जिन खनाउ ख थो बाखा न उगु घटनै त कया चुया त बाखा ख नेना दिस थो बाखा मन देवी तंडुकार या ले खनागो पला नांगो सफ्टी चुङ ख उकिया साबारे न या नेना दिस नुगो स्याया वंगो इ थोजुल बाखा इना बाखा ठुक्न न्यागा टौलो न्याब्ने अफिसन ल्यावे व कलाम पुष्प गुन्चुना चुन तपिङको अन्य वना नपला वनेको पुष्करी बानी मेपी मिजन हे कला न प मुआमरको खे कचकच याको पुष्करी बानी मरो गुम्ने टस्न नयाक भन्न मरो पिन ज्यावनी पनि सुया छेचुना कठ हंक ज्याइ पनि टस्क ठाकुर ख पुष्कर बालके ठु पुष्पन बना मट मखो स्नातक तक बना जागिरे नया चम सस्युम ठौकन या प्रगतिशील मिसा ख थ भाट मच खाचे लागि जागिर टोटा छेकगना चम छम सिसिट मिसा मेपी मिस्टर थे यक्को बनाना ढुग जागिर टोटा छेकुल ब्या जिमल ढका पुष्पा नुगले स्याकी ढका पुष्कर टस्क क्या पासपिन्सा ठ कलापिन्सा निक्ति खेन कचकच याइको बानी कनिबले ठल भागिमनिया खरका पुष्कर नुगले स्वा होएकी छिजा जगमखो पुष्पया मस्त प्रिटिना उलिया बिचा हो सुसा कुसाटो नके टंके गुली निसेकया मिटिके हो वंके हो पिन्चा हाइकिङ गुटकन इस्या यास न्याबले न्यो खावम पुष्पा पाटमा छे टेन के निमेष त च्या बजे हया ठिठी ख्वासया नेगो इम्बानी थ पुष्कर टजक च्याव बिस्कुट जुनावल च्याटो निडका न्यन टेब्लेट या कोठा प्याउन किन वइ खाना टस्क छौसे छ ठौ छौजक च्याला छन्त च्या गोले ठौन याका याका जे च्याटो निसिरगला पुष्करी निसैत पुष्पा भच्च ममरको ठ चियाक्ला लिसबिल मुखो जिन च्या मटना नि पचलिपा मस्त नापा जक टुन ढकाका मस्त न वइ न हे जी का थने निसे मटने टालजो मचे बो पाके सुया न मस्त पाके कोसल के मखला ठौ छ खाना टस्क छौसे छ छुजुल जोर सोर दुकी पुष्कर औचा खलन निस तल मोरोडगा चियाको लिसबिया कोठा प्यावन ट्याम पुष्पै नपना पुष्कर कपाच कठ्या सुल जोरला मोरका दैथे पुष्करे नुग याउँछ न हन पुष्कर मटना जाउ सलन्जन तालेसा पुष्पा ठौ छा मुड अपले निने सु वल्ला कि सुगु फोन वल्ला कि अफिसे ठौ जिन टस्क लिमला आउने छन् त फोन छक या मखन उकि छ मान्यानको लागि पुष्पा हन मखटै त्यहाँ छजग हिकल पुष्कर हन मेग निस तल लाफय इजल न्यानी याटा ढेउफना जग पीर कयगला पाटा कुटुकला न्यंगो मटना जाउ निछन पुष्पै त कर किन ठौ ठ छा नुग हिका चुङट यु खकन्त पुष्पा चिसला ट्याल ठौ जि तस्कै मस्त चुलुम नाच न गुबले मस्त स्कुल छे छनिरका नुग पिपी चनाच न ठौ या मस्त छे ल्यावे लिबाकलका पुष्कर व पुष्पै मस्तै बारे खलाना चुच हे मस्त न छंक वला क्यापि निमेष न पुष्पा कसिक क्यापल छने पिट्टु पिया चुपन ल पारभरे मिंगो नुगा पच्च याउँसी चोने तल ताकक सासच कला त मानौ के तनु लिपा नपलापे मस्त थे निम मस्ते त निनेसे बुजिनक त पुटो कोठा द्वावन ह पुष्पै त अजुकति चाउ पखना पुष्करी नुगले टौ बजिवाला कारणला अवश्य दै सार फुर्सत दटके अवश्य कनि जुइरका मनेटिया पुष्कर न पुटो कोठा पाखिवन निम मस्ते त जवा खवटिया ठमा हे पालम पाएना दुरु बिस्कुट खे चाउचौ डेका नकाचन नाचो सोया पुष्पै ख्वा यक्को हे चकन निनसुन दता पुष्करी पत्रिका सुए मखंगो बैठक कोठाउना फुक्क पत्रिका मुका छसी कठा बुन्ट फुइकल पत्रिका बोबजना चम पुष्कर छपा किपा खना साटुवम मचथे थारकनल कृष्णाष्टमी बाल गोपाल त खुशबाला यंगा चौथे जाउ छम मचे किपा कृष्णाष्टमी जखयको पत्रिका जुने सार छौ प्याखा वा नाटक किपा जिमाटे थे तल वो भुखय चुसु वन्ट हटा तल मेमेको पत्रिका चिका वो खुशी चिका यंगा चंग मचे किपा डको भुख पुष्कर बोन जिगु दे नाजाको टरंग खुशी कोसिया नापना पचुङ गाई बुख जयाजन तस्का चिमुम जको मखो तस्का दिन हिन म निमखमा छम मिसा न्यारा व छिरो दुपे क्यापी नाप सुयागु बल्चा जना चुङ इले कोसिया खुशबा जना वो बल्च चुका यंगल खने वइ भाटमा इन्डिया मदरी जयाटा वना चुङने याको मिसा न्यारा दुम क्याटा पाछ्या छिरो दुम क्याइ लपु जना नेलेले जोलेले जुइका खुशबा म अठा पाके भया वना चुङ
मामा झिरुडमा क्या व्यामन फुलम फुला बिचाटक न या फु मखो लुटुलिया यंका जुन न्याक्को व्याम सा व इपा ठिपा मरे व खुइला इमटा लिफाट खने अन्न बिसौना छटा ल मजु था ठंका चासो लन अन्न कोसे खुशी बाई ल इमटा नुन त ठंक व घना अन्न मेठा बिसौन त पाछा त म चिरि मोच छक वाक्कै ना ठरछ्वेट लासंग उबले मोचा खुशी बाई लखे कुटुम मामेसे वया थया मन त टरिम काट ठगु पश्च जुंगा कुटुम काट लखे उखे ठुके वाटुवाला मला सोल मोचला तुरन्ते नेको न्यन्छन नकल खने बल्ल बल्ल मोचित लखे लुका आकल निपा लाटे मोचित क्वाज बिट ठगु नुगो पा कसिको केफुल सालगो भोगङ वाच वाच प्यागो ब्लाउज छाइप नाट वइ म मोचित छट्टी क्वाज बि मक्त खुशबा वया टरी मोचित न जेठेको लख टोपिया यंगे ने जुन वइटन काचक छपल हाट क्वाटको लपु जुना तुल ग्वाले ग्वाले डका माम ला ला भोपे खेसुर तर अन सुमरो ठ किज पर समझग इमटा बचे याट लाल क्या वया जुन गाई मेपे मनोट फुक्क कोश खुशी पारी उना जुन अनुवेग सुया आटे मरो फुकस्या ठठगु जाने माइ दैगु जुहे दुल किज परमेश्या टरी मचित बुया कल चिरे मचित मामा कसिको जुना ल मजुगो कोसी खोसी सिटे चंगो त मगो सिमकै बल्ल ठंकल चिरे मजा मोटो नाचा बुल्लिस जंगो टाकोगो लल वट अस्ट्रेलिया यिंगे दका इमसा पला न्याकल ठौ गामे अस्पताल डुगुम हो इन्डिया चंगो अस्पताल यिंग त पला चुएकल तर टापके उनी मला वहा चिरे मका मचा चिल्ल पिना मिख फुयकना ठसुगो सोलन जुल सुमचक सर्गे ठक्क चिलादन ठ मचा ठौ नुगा चो ठौगे मिखे न्यनि चबना वङ खना मामन बनाउन लख जाउ ठासे गोटो वन्ट्यम तता जुत किज पटमेस्या काचक जुना लिडस बिल किज पटम याग चा तता जुत जुनला नक्तिन मर्म काचे त बेको च्याला तरिम काट जुना गुचे याक सिमथे इपा ठिपा मरेको सन थमा हे मचाको खोख चिल्लाट न हे भगवान थमरम मचे सिम जिमसा गन्थुनी हो थन ल मरुको ठ्याचको छ गन मरो थौ जिमसा सियातनको दुख सुनाजको सी भई जुसा थो दुख सया मका जिपी सोमेस्ट न छ हे यंके किज भटम ठटे चाक मचाक खोख हाला चंगले सु मनोट बौ स टार द इप सोबले इमिको पलाक फासो छ वया चोपे निम मनोट खन इपि मड्या छम नादम पत्रकार हो मेम फोटोग्राफर जयाचना इपि निमेश त माम व टरी में काच मेस त सोका किज भटमेसा सिम मचे त खेफ ना कोसे खुशबा वया चंग त जाउ ठासे थ वन फटले वन सिम मचे त निक पिक चुपन ल खुशबा डटे मचे त ठेन्थे तीज क टोटा मिख तीस त चिपा के आचम फोटोग्राफर व पत्रकार न व चिपा सुए मुक्त निमेश मिख तीस ना खोबे हाकल छगो पलाई दिने सिम मचे खनमन त बुख बना जम पुस्करी लाटे ठम मचाके पत्रिका बे कुटो मिखा खोबी सो सो वया त पुष्पै त नचा छाख्वा छेउरका निसटे त पुष्करी आत्मन त न त थमा ठौ नुगो खन पट बख कोचाल बख न्याना देगुले यकु यकु सुबा